marriage doesn't mean be amle be woni kama ya yim na te organize stadium ka ni rutwem palle ki do bandira ka badi hal shabd nan lala ka biabu ne ka ba pala badundo ya ka nyela sama zo mal de shahra nama fama kullan baniranga dunya ngo kullan banga ba te guruma ama ka yo banyara la ya yelo. Alright, it's another beautiful day. Katiara kana chongone titizan fan sheldon be jimo pun zantenya. This all I ku yoga set, yes. Inside tamal zone bon. Katikana titizan den ben zantenya. Tuli chekati azam pabo den kangbal zanten duma nawon banam na za duma. Wonam duka gaisi. Wonte mina za sa nyevlu wa an le katon pata lanfi. Inti hada mal bukata ne te puhi. Kazan pa bazanto do me nguna ma yelni o ita ka po o nyala ngun yampa tinji sa shel mo shabbe a shiften pune de ban maba bankul ka lan fi ka shabme bazan ba do te be yo ntabra kana wonan tenen yuko ngonen titin yevul ma kala pata lan fi tani sare ma yevul ka lan fi kane e to mo sallan yele de zola ma zoten zan pa baten duma na wone non titi alan fi Nenya vlishelten na kumbalmo katusuro yo panti katete arziki biaguma pune demi farai malin sa gwazasa denyala doro zakarle lezo naon largamte ngulum bone Abu Muaz ay ko belol kam kayunda inside tamal zone bon zone mi tiana la katare kama wara yi dumo pune ba pasamba to mi bonam punya bambe dumo pun sa shel kam bebe kunya la bambe dumo pun sa shel kam zon inshallah misa dan ya nyala ngumbi dumo pune misa dan nyala ni vorso ngun actra kala nye concern citizen la nyela katla hamale behba pertiti DJ Titi Mbalama merka wara ogaza nyala ngumbi dumo pune bamba marhabi gom kamna okay zon inshallah to bon te yule sa shel kam ipo mit programme ne chencham to yuni ay to ashan kulbe tamal punle ngorgin la din champion yala man din be champion yala zasa katijin zamzam le ta hankal targa nya biya gumani en chencham na yuko punte gba yala go pune ti nan katare shab kulne wum kazan le zan tumtuma zon to bon te yule to ashele do me din yala den be ti général pour ne pambanle tamalamo karinye nangu wallahi din yala nangu nzanti ti bipo la banje mo ne te pasara bambiane din yedene to bon te yule bole tale be wula kare jene kamande zungo na chemble la bopa de kujila chinchina chi ne shi bedi party dinyalo mbomo ponguna oje shela ayu asara chinage kaba duhu tuba ma still nishi be hu tuba be ndugba o nishi akana cartesian nishi tilam jin di party halba shabande shi reception biane ayule ami adinma ne bo Allah shambala be din ji shambala be tin mama on kul yala ya te level karamat nahandama dezo kan gahnu bole titi te pa Mr Dan yew kena kat zang be kat zam lala yeto awama nya bole le ko tahle kan wama kar bieta mal mo ka kallo shele tuli ne yunin chang titi sane titi ma wum ne yarma tuli bole cheka yon nguna kar kujani anye na chembel ka bu pa kana mbana yiko ne idi party din to sagba kar wurum aminu biaguma what is happening? Well, I cannot tell you the program year la tilla mbama sane. Okay. Ka program mi ba yire to be points ma ba sane. Okay. Tuli yan kam na be points ma polo kana tilla mbama side ma. I cannot tell you na chimle yan yela bi bora.
ka bi suhuri gbaa taba bee di pa shɛli gba doo ŋɔ suhu yɛn gbaagi paɣasaribili ŋɔ ka paɣasaribili ŋɔ mi zaŋ o nuu pa dama o yɛn yɛlo ni o boro ka bi boro to a nyɛ bi ko yɛn biɛni la haali ka doo ŋɔ ti hali gba pa shɛli doo maa na yɛn yihirila o zuɣu na ni o yɛn boomi ka paɣasaribili ŋɔ na bi bɔri ni o saɣati a nyɛ ko yɛn ni ŋun na bi niŋ shili a nyɛla wo so na bi niŋ shili ŋɔ maybe ka doo ŋɔ pa ŋɔ yɛn de ŋɔ yɛn niŋ shɛm haali ka o ti saɣi ka o pa yina ti bo so a saraachi ŋɔ ni yɔn naagi and a kana ti yuli ti yɛ ŋɔ tin yɔri ti da saraachi nim shɛm maa excuse me to say this kaman ti lam maa bi ku kɔhirila bihi maa tiri dabba maa ka yɛn ni kaman like bi ŋmaarila saraachi maa wulan tuna saraachi yo to a kana ti yuli kaman saha shɛli even nda kana gbara kana amma tun wumdi ka ninkura yɛra hadira to saɣaya gba ka a nyɛ bipuɣunbili bɔri yi shɛli ka to ve hali ti baŋ bia maa laamba bee ŋun wumsiro sani doo maa nini taɣa on to ku chɛ ka a zaŋ a laambu na ka o gbaai bia maa zaŋ taɣa di saha bia ŋɔ ba ni taɣa n bala maa bee ti ku kpama bia maa laambu nini taɣa on to ku chɛ ka a zaŋ a niriba na dama o ku to nyɛ ŋuna o ku to yɛla na kam na ka o zaŋ sa di niŋnim di niŋ ka doo ŋɔ ka yiko di niŋ ka doo maa ka yiko ni to n yina ti bob ka bi mi suhuri bɔri taba bee ka laambu ŋɔ kpahimda bihi ŋɔ bɔri taba so n kana ka a ka yiko na bo pa a zaŋ o kuna dihi maa ku nahiya din kan yɛya dagban kuri saha maa pumpɔŋɔ ka ti pa mi kaman like laɣadira bee silimiinsi bɔni ni chop money this time kala binyɛra maa pa kpɛ biɛhigu maa ni maa a kana dagban kuri saha maa dira kani a yɛn bola bia maa kuli dundɔŋ titali ni di pala a yɛn chaŋ mi ti haai luɣu shɛli polo ka zaŋ bia maa kuli ka a mini o ti biɛni dundɔŋ titali ni dundɔŋ maa ni mi din to niŋ maybe ka a yɛb gbana be o nyɛvuli ni ka a baaba be o nyɛvuli ni ka a ma be o nyɛvuli ni so di kuli be ka wula laambu maa nyɛla ban yɛn yuuna a mini bia maa zaasa di niŋ ka a na ka yi ko hali ka naawuni ti niŋ wula ka naawuni yi ti pa lariga ka a nyɛ tuma so a yi kana ti yuli ti pumpɔŋɔ paɣasara maa bi yuunila zuɣusaa n bɔri bi yidaanima ka ti mi gba ku be tingbani yɛni bi yuuni zuɣusaa din chɛ kan yɛli laa maa ti dabba maa shɛba gba zaa yuuna ba bipuɣunsi ŋɔ polo kan na be ŋɔ bi yuunila zuɣusaa bɔri bi yidaanima ka bi be tiŋa so a ti yɛn nyɛmi o ti yɛn baŋni kaman la chuuta ka o niŋdi o maŋ maa saha maa chaŋa because a kana ti yuli paɣa malli o saha di malila saha shɛli din yɛn paai gba ka doo gba kula n saaga an bɔra nyɛ viɛli ka wula that is it I have to put a big sister sorry to say that so kan kana manim maa polo mi din chɛ kan yɛn manim maa gba contribute a much in lala asarachi yuɛ ka kulisibu bi kuli ti manim maa pirigili sorry to say this ti manim maa bi ku be daa ŋɔ ni ni ba malila groups mɔnima so yi mali occasion ka bi tɔhara lala wee maa bi boonili ni buchi chaɣan putili daa wee laa ka dagban bi boonili ni buchi wai zaɣala daa niŋ ma buchi so o gba dini ti zani gba na niŋ ŋɔ so a kana ti yuli lala maa zuɣu di yɛn chɛmi nyɛ nachimbili ŋɔ ka a nyɛ bia ŋɔ bɔra pa shɛli maybe dagban mini yɛli maa ni bumbo yɔli saɣarili o paɣa kpani sali saɣari very good amila manga for example let me put myself as an example come on maybe in yila poor background karami zai talhanan nan wula mbopa okay mi kutori chang to gba yi shel biya nzon legin pa ka don tu kama tama ban karabano okay ton zo yan zaniya maybe ntaman narba be malan lan shawara ko tum shaba bi cham ti yul bi ya kaza zo ka bi cham bi wo yang maybe filama and mile din chang sham don to sometimes don to kan yin min pasar bil ngo ba ke gba ko amino mbiane bi wo no to minaka to ama lambla kan no puye lamba ma gba contribute me much in it ma bi wo no to minaka maybe kayala na kamna an kana ti zanga fabla song ba na wono to yura kabnun wula kabnun le so chizanta to ama aten changme lamb shabene an chambun ten dir la shel filama
So ka ande yale nyanga hama nebe bia temanu mo bia banku be damo ka ba konku be ba o bia go punu be pambien ka be mintin nem punu ka reja kama occasion ka mo kana nti ntuato so wula ka amrema preventerle be kama kulse ma preventer no because nkana dinan ka amal niane asonso anya karminya nyuna nyimbi amrene be banda bu abia ngunda nan zokson amino zasa karnya party dibra bi de pune karta paso ka wondene ngumbo ma ka yuko shedin yan di party mo amobo imi parala banmani izan tab son taba dire ku shim kamande gbaban punyel ka bejina karnya kamande dinan ka bete bon mo pune di pa amria captain na abia tibin tuata karinya lara anya lana kanya hankala din tuna chanta biya ban sha'anan bara well I cannot to you marzo dozo ka tinya ni sel no ma sometimes te wala kan to su yoron farata hanka anyam ka tanan ban sha'agba leto kama man regret most of the manama patch o dan to nyiro zone vo charan o zone ndio fila hale wa abnya zala biya abnya banda nan amre maka department karcha abnya banda kana tunan buci sham agbai kana titwele me atum location suna be amre nyele mo kabe an kana tunan ta la ma ko en vo hankal halatunan an vo ci hadin bashar ba ko ce kat borno yo mi kulan to yi domino pun nan te shaba o min na banyar occasion okay understand mo bashale kan cham ku summarize bashale ka abi problem ma min yi dan bora ka ba kana to yo asarachi ma fine an ma ga asarachi ma to ba ka ba yo maybe oto nyan asarachi ma yo ama and the born be shana yara party la be reception yes o kari ko understandable maybe ka bazang be fabulation okay den nan kate yo asarachi ami kana to yo la amria asarachi kunyele once ka do you maybe ka both parties maza agree ka be you afama no ko du hutuba shelma dan nya amriya lan kalu shel pulu party shel ban dirma nguna dan lan pa amriya so piel nan bom bala maybe yin la so piel ni nan wula yimpa lan la okay understandable so party the pa amriya amriya ma kunya la hutuba shel afala na du ka shahara dirbidi kala l'arma goma dananye bunwa dananye asarachi dananye tomnya misa da ne party pa be wula kama party ma kadan ku nya amriya ma kadan ku nyela ba yes so che katinya de zoya kati tuzo pa mo ka ba kun be kado yina to bo perla party ma be ndimazo ko ne to jino yang hale ka oman songunde yuda sarakila karti saka beneto che tabado me son min bien la ha kapte zon te poa te manka te tumne chuta ma be ne sam katene yunle ai ka talle la yal mosudo ma de ya ta system mana be biagu mane ay nyela bi pombal non de kori halka muno bien halanta passa chale ta ta pa wona kama pompon passa ni yinati cha ilamba bana kama pompon ipayan zalla kama pompon ipayan bora taba to shalmen bien ki atana radio ngo kayel bima o pompon ngom passam senan yinatana bima me bumbe paya ma so ngono to yago ndo yala ya naba nan ready ona bana ready mami ka be shanta ko bana ready ni na wa maladin lehre mbor ban shi ben yar shanga maybe o malada gora pa da gora na he ampa hazo der proja ama bora wala la kaman o yen sata ka jabu tukulan vel tu sham to bobo ma dan shi ni ka ta agribe ikata land side on point yimete boa amana ka bali
ami to jiwo la fila onyela ne voso nya understanding but ito katab chanta pag family ma okay पर la titine ku yalla mama chang nirbaten o chanta na nirba kara ba twatu be o ba chang to twatu nirba bi moyi ina da fon zo ina tia no boramne o do boramne be ba kulsona okay mama yin kan na an ku to nan ne ko no ba di bi ma wahala pam zo bonye wahala kadan katiyar na wahala ma nyala wula bima nzomani yan ko kuna ko ti jin duai afana be shalla na sudo shal ummal no tola den kat bonde be sha marriage doesn't mean be amle be wona kama ya yim na ti organize stadium ka ni rutwen palle ki do bandira ka badi hal shabd nin lala ka biabe ne ka ba pala badundo ya kan yala sama zo mal de shahra nama lala ma kar zam bob jagu pam amma a chantinya biso muninta aka muno yurlum karkatu zan ko kuzaya amma manan buru manan yalni nan wula den ya asracin yan kulme tabi ma mamma shabjane bande yizalala za mawa mun bon da sibsina ba wumtu dole ai mala boyfriend ko tina to boa ka muno jini yugi to observe be shawo I jini yuwa kan yala tumbo no be sham mamle ibe no ni mwana zo diskutubu taba di yugi de ti chierme shabetu o titi mun biya ba yuga kawla ka opoto jene amma ipem pa yu yende 1 year down the line ka bi won be yin do mama yel pa on o nde yem na tabwa na also I discuss lala tu ko bazan yel uma ko mai mal understand ka ba mal understand titi ne pon yel ma de pala kaman la shel kayan bu hal bi on to yel ma chele kan mi de no karon qur'ani ka zan replace asarachi kan kulta biane zo albarka bi ma ki boro ka bi shaka to bora after marriage ka bi pon bi ma ma ina tan be sha this abi yurme na zo ai jele la so yi serme ai nyela so ko sado yil konde we garpi nte pionwane we yila ngo especially weekends to be nyela ngo nyo yele kana better do na ka talele that is a better do ma gbene mara pictures okay o izan le be social media aben yurma ali la so yi serme be kanye kabno shaw amliantin naga at the end o idan ma kayele o kabishaw belerin tabda shilma kabna chant zan so yin sambanne na ba mar la pictures yo ami na wanyere la bi ya ma di yaya sabra nan budamra kartis sa ka pa ma ko wa halte ntite do antangbanne kala amle shadun da te don ta zuwa wulanye da bago of course the chair anyar amle shal matan milo o ku wala mahal no o mo da be bumbo ka bola track ma na zo kan ya amle pa so imagine que tinyere ta shalo ma ayan popa kazam le kam bi ma pa look hal ailar pa amle dun don shale bi ma halin ye shale so chekan ka mi sadan time shale dinda nan ka din ya kama ayambu amin mami biane de zo ya ka to male azo maybe be ka bozo around da ba mu bona le chamlan yes den ko en cheka la nirma monitor bima new moves wala ko be den en cheka bia kuma champion yala mi no susune la ben yaro ma ka te baizon te marriage karbala non taba tama be yeplo kat tu ka na hanin wa kaman ayere to ashan da san len chanlan zu san ka mun otishi ko yelma no we pasal bu son gart twengo nyela bima ne ko so ba ga bima hal kan buho ya pour bia ko no bola bima ne ka bima ti yel no mi mama no uncle nyama okay that's fine kan you know ano uncle nyama ye kan buho yule o shirbol bima yule mbangome man yel mioma ama obi atefon ne so ngono to bol ma wo uncle okay for sun chumu man lap chumu definitely
ko no wala nya bima biawo kama akura chamna kama ayan bobia ma me ayan le manya yel baalanga ngom mila bima di nang la fongma ne wo ta no wala nya bima biawo man yelo ya ye biso on yerwo nko to di yelo bima biala ngo but relationship be kama pambo ma na be sha amon bima itwi o bi ha shalne ka sonyen yela titi because the mama yi ko ji an ko le ko kan na zo o ndira fi la sham no onyen yela ngono yel mo so de za en cham ka ba no to zal bi o be ko to zalo ni yelo ka yo pa ma bima o halle yi viala de sa on bang ben jol sham ka bi ha ko ma champion ya 4 days me daba na da nan ko ji ko to ko ma ni kada mira bima ne be ha shalne na ka ba yelo maya akaboso kan ya ye pa mtaba alama makamani ya ne bi ma ku dan la ibu kana o store assist ba shi ne ka ku yo vare o lo kam ku yo la vare chineke bi ma wonu ku twena ma o store ma air condition shall bien ma me esco air condition bi ma lo kam te tablo du ma salu yo la vare kaya ase bob ma le kan mon la mira jam ni yero ne kaman bima nyur la vare ira yelo man won sam bima hale ama o jil teno o mama o jalle so de ni onda ko ne ka wala kam ni bima nyur la vare ne ka bi on bima nyur la vare yo kan ya pam o hale nyo biago de nya de fiel mata fa di blan fiel ta an lamba senta ni ko no ra chap sitaba okay ta ni ko no ra chap sitaba jima ya nan ya sheti mi ku yinte fo kom kalabna de zo de chang shere ku jia tu fo kom ma kalabna Mr. Dan te partiti bana nyala ban be tu mo pune Mr. Dan na bia asane tin nan ne te damrenem shamoma I don't know musulun sine boarle shambala be okay dinye la ka musulun se boarle la karshangatin spender ngoma vient yalanga mbalama akari yuko is it a must ne adilgre nzan amra harkar sakabun to kana ta boara sama zo so min di samle da nama ndi samle da ne mama shanga ntinda ga amra ma kana ta boaro vient yalanga mbalama so la ben yar ma zahad nyala be shat samsuna to condemn be to yel to ya woni I got to le ndi samle bonye samle you cut your coats according to a size okay mamleti ayatar ngi chale no to no chale ama ayi sikan de nyam shinkafa samle hala sarati ma samle because so minka ka chanta bier so no hel song ko no wo o yoda sarati you understand me okay dabu shalam bien pa mamang bo logre de nyam bo bion te mene zuon de membe viela kasa ta viela bien ai kat akosha no ku yelon ka chantu su bion don to no ka bia satini na zo ka bia ho karta kata na bo logre ma na wono su o logre ka tire tarto on borsu so dina kai su bion ko kuna na zo shabmin nan amle 50 years and did the party 60 years. Yes. Shop, especially Christians, they are not iren be joya. Yes. Be when German to Zogaba, Kabama Mona in an abject party. Katabayi understanding the Kamaya, Mr. Moaska, Mba, or Yellow in at the Boma can call it, and to man the Biago. They come and cool to song do no yellow mosra, then your double, then your mapabo. Believe ma. Da wita takanyin dongo ba mine kaman o azwar na woni kan wonda nye za ka zaka ko ko ayina atinya agbayin paragolo osuhe okay to ni bawo ba agbayin ku do lenya do so won yinga wumsu na bi a chan popa ka wojinga ka wumsu kan now so problem yele yes kaman ande ku bo ma pilgola aminye so yele shela ka bo yilmo wula nye ba asare nazo yisha bien ka ke kanya la vanyourba yisha bien ka iPod bia danyourba yisha bien ka nya iPod vion kunya la halka chami bien iPod ba clip ka ndora so be kamna to combine le ne before ka yambo le nya la fon mane
titi ne o titi nyala bi pomble so bo ifangman wula nyo obiago wula ka anya yilman ma wula nye bo biago titi to yelma o na ozo abo yilwana bia na ozo anya pa nyama o yisku na ya o twede ndo no be yira ame kunya ko so bon foble yes aduko anyo za ha obiara hijab amma hijab ma de bia tap ne so menye hijab ka sangar so kam kayere yine baka ma o karo yele me yekanya hijab ko san na kero so nyi nyu a tan ne fo man nyu kala be kan ya ne bu atiti ko o yel ma wo okay en ya me titi yele mo wula nya ba sade because so to school kuna now so apart from o chan yele o kuna to joy you see those this me either nya bi bora o yi school kuna o tablara o ma manem wadon real story nyal bi kan nyal lara kan won zan ozona no zon won ka tele mbiago shedi nin kan won sat man kama mbo ozon ka tele duma ya ka yele ya ne kitchen man ma ya da puara ona kitchen wa na dere puara Yini abedin. This is serious. So onkul nage kan jia ko ko te kana kan ko ma. Kitchen ma yelgam. Yelgam kitchen ma. Ne zanzo so ma na wo yelma na kitchen ma pora. To cha angela to shaden no zo. So zo wo tipua. Du pelma ka banna ko biwo. Ko yema to dora. Allahu akbar. Ko siasem. Amade za problem ya biago ntai. Ada le pilugo. Tamani ma dundon na kabra var nyama yerna tizanda ndora bi dona kabla mfanti okay gaguna taka so kam nan ka yo kitchen zo ka tene modernize le ka to ku be faranda nan to abane ka so buguma yi dambe to appreciate to observe be sha tidanya te branis kama tan ko jonyi na man titi tiran land ma dirman yenga ka mal kanan ban yenga yes amazuo kitchen mun be sha kam no walma now zo ayin duala bi hatta ka so kammal umane yes yelma wula kan nan bayene to be mazane first bo malo umane ka second bo malo umane ka third bo malo umane bunnan ban wo bin torbe da be sakweter bandir umane da be twisted taba yes amma tinda nya betra mi ngum bo twamba tenir ba ta tiji shembo bambo mi bubuga gat ba shembo yes la ma ka cha bi hago ka viela misa dan sama ran kan titi che kan labna sana tukuto blemere pa mo be tamana mo konku zan palara bnoma te dabo mo agwazasa te gbazasa tinto e te mal fault because I chane ate bopa karajia ne she party kedi de ko jia talane ayina ti department Wulaka, is it that te soon you be pon chapter boarma kama do suiti you pa yai la she kan go mama kar nan de ma be kama bulen taleka abe mai yuko na America tijana dim saba nan le well I credit to you the answer is very simple dana nyawula ti yuna la tap kabi tampaji disa ka yurlam baye to am ka yurlam Yurum mu to che kanun be shaka like wula ken yelma dinya karti zeben parla du mbuar kama misa dan na pun yelma kanun amriya be ya department nage karti zamben parla du shinkafa la'ar pam la'ar no yeto ayel mbalama to su yurum fata hankai tun faji sashir bozo in che kan yella kama na ta jine geto numa even though da ma la'anjin drapum bien ba yira shin mun nan da wula mpahara tab hankal numa din yan cheki bi hagu changtone be din yan cheki to kwong bai be din yan cheki to ida bilin changtone lalanda la kana chimba da jina har kanun kura gba jin ba yon pa nyam kanun kura jinmu kana chimba jinmu ka bdira hankai tabsan to amma sa pumpo tanan na pa jina tanan dan yala wula kan yan nan ba na biso kaya wula kaya that is it okay I understand wo tipa jine te wula ka te hanke ne te beten dirfi la so foundation la ke ji no let me make my point how mind you okay so then chaka ya te pa yu la ta ma anyame ka so no maybe dela ma malo yiko na on banam tikatinya yulman no be ho la anlam ma dana wala da wa yes na on banam tikati zanyeyin wannan ta makati be paya na wannan ma maka be wannan ma maka yi arziki zuriya
be kana kun na makan mama no kana o larga ka mala la titi chan kana ya chan wani ya Mr. Moaz, you see na nam te katinu he won be different man na so bien yun bu bahla boy of course so on ka ti dir le réunion de bimani anta no da o mama la ko dirma so yun so bien marfa ko bu chan no that is it so Mr. Dan din kan yelma so din wi dillana la ka bo na paso nung be shama ko agbatin ti chaw aba mi on tum that is it so I will dillana maybe dilan nunga dilan yu asara ci ka di party ka yul dillana on nung ma ngbe nung la be agbana ti chang to zu kamo maybe aba mi on nung sham nye larma ana kan ku yelma agbana ti pe mara fo be pe lati yina yung nye so bu ni chan ka zang de bunu wula na wo zo ka zang ban plo ba wo cha ti ti ku yelma ba ba sham kan ku yelma kuma la pa ama dinya la kama like dinya ta understand la tumma dadam da tuna abden abde hopunu kam ya nyenum vaso anta tama nyenum vaso to wula ka abde ko bala yelma da tuna miya yil ishel because then yan guide ra ka shape ra bin shaka ma nan da ka zan nan at the back of your mind then tera ka miya nyenum vaso so bin shaka ma nan da nan da mutam da kan zo amma ta tama nyenum vaso ai tama yil ishel na to an kon yin labo yama kama an yarmo yi chalan so gbaza gba o mun da yan bu bi pomble so okay ko ma ji atende ku yare eren be dane ka to an buchina ko ma ji aneri pa amre kan so ma en no di pa party di bona amre di pa party ka bendi no ko sai okay today as I'm speaking bima so yen no amre you see ka be for me kan so ma ra boro when ko contribute ka bima chan shukuru yes ko lusi bima just because mumma ka bimo magba o ka bimo yanam da asia ami I am bote te bima she idi party kala nda nyele deso tukuto blame man mo konko te dabmo pologba yanama it was a hamala problem. Okay, so to add to what you just said, you see, Kamala party zipma cut a tada and yellow. Is I when you understand it, cut a tada and yellow. Tenum bullet chat among man. Understandable. Excuse me to say this, Mabih Nigerians, but part like but culture mbala. Banan nung the badam rea canula, canung the party. La reception shall look lad bumpaga. Cut a tada mbala. So to adopt them, we adopted it. Yes. From our Nigerian brothers. You understand? So cut a tada and yell. Then la benyero maza come I did this at la asarachi bina bio young the disadvantage like the Yapa Carmel Barna. What then you to sue ayo bi dasarachi ko bio young hale capitalism to puba. This are one Yinka dasa dinyala wula kaya dang shelban mal iman ban lapsa dasarachi lata. Maybe kazang tabu asono be na union largasu. Ama dang shelban ka imana ayan dwell mahale kartapa zangba atan ba nyavlian yiladin. So I malsuru kamal pambu ayan yiladi yalad. This are one niman ma lubu yika luma nyin kwampa kala na wala kala dariziki. Okay. Sahma la kane. Zamafana West ka nchamisa dansan katinaka to qualify. Well, Mfana West kunyala like to pasara mintin chimba kama kwen pam jande. Ti bor na tib jahul lab na tizane like dinda punye sham sahashele tinda na kan ba bet lamb ma sahama. She to lab matan wulan ti yultin chul ishel kula ma tar yun tin lushel. Okay. Manu kuma ishel mbalam. Mpaya. Mr. Dan, Sahma alankan. Sahma simple mangbanu kuma shananti ka party waje when you marriage be amalia tibiti ama ya danan ya danan yale amma di pasa shale kar zam na tsaha focus ne party afa so da bor upa ko mu bra nzoma dola bima hal ka tsaza ka po party ka biyo bora kan nzoma sacrifice laran kan nzoma bo kama ayi ko bor bi ka believe ne bima bo bora but amma ka ko dir lagla
Tonzoma da deal to the extent that women discard jam no very jule. A patch mo din na ven yelanga ka pugba ku samshanga o kutulu. To the most annoying part ma then di ku biar manyame. O ben dwa bisongo. O lehla biwon hal ka biwon tinaso. Nton le biwon ka biwon na university. Ka zumo etwawo. Biwon na la university. O final o graduation day biwon bo kuna yinga. O zango ka kul chapul. Ka bongo go kunda tiji. Ka chan school one ka yellow ya. Ne bu vacatia ne blank school man ya. Ka won kuna te bu ma ka reliab ma so hisele. Pa ma yurul man pon kado won so ma. De yina onwel ni. Ne bima kulla o bayina. Subhanallah. Ne biwon kul o bayina. Zo kan ya nyama earlier on tenda pon ya zompa. Yes. Dimas sarache tanon ya twashelen benti yen dwalle na zo janeti. On kule bi hal kote na university. Kanya wona na madam bi wo momma bo mala fila dira. Yes. On na bozo ko bukuna o changlo bayana. Can you hala you from JSS, from SS, from university. Subhanallah. Cheka zan kyango ka pokpamba yi ma da ban yasa ha kyana dumo pune ka ti ati zan afani sheldon be inside tamal so za nzan tenya mangban ko so ka yel shampoo ka ti akwal vai aye biago so la tamanmu ka so ti tuzo pa mo ka party dibo ka do bois ke di party dinin ye biago nyaksam tunto kale yon na on large ka balga biago te shaba ka bannan reception badamra yilin ne be kabra ba di party kar kunya pa mama nyele to halagba tin yar pa mama de gba zan ha chante paste shale ai ko nan so twe ni gba anto zan na amria kak mamba mande yarma karazan hama nya kamande ti junior tab kabe na mine namtima ti nubi mo shirbe sataba lala ka biya guma ti shirbe sataba hale ka ti zasa ti yi dunya wo dezo tenen tune ti mitaba dadiam kam to no mi o ma anye ni voso kananda yinde je ne bazan a chante par karanye Amaria kana kasama dwala na ungupte nin kuran yarba sha'aw timizon be tane jeme ye so campagne la yim na ozo nin kurma na biane dezo afama abambiane nin kurma abambiane ka yarte pa bobo dentu ne rechansham ka tanamba wumna ka nan tete tambwala sham te suyorlam bahmiya abnya ka paɣaba yiriba di yidanim yinsi ka shabiane ka bian ka gwara ka ku pala shele o kul dongo de tuno nan sham o banang dele shab mi gba biane o yanko ku pille har ka do mo to bo nzo kuna ko te biela den ma zasa te zaksame yetu ko wum te lambe nole te zaksame yetu ko wum nin kuran nole nyinde nye bi dwara kana to dan bi pul kira wai be kira point kana wonte shiga na lafi ka kuto ti biaram shele anda enjoy during a labor saha ka triti bima dan butuna trito sham be ka yul apache prala i mal mintin na makarja ne iya na amrake twata taba lalama azo ka doyina no bua bi kule na woni yelti ne te bu hala si shel nan paani do sunsune wallahi ka ba ce ko zon okule ka prem ni andi la shele enza na maidana o to bo papa hazo emi an bi an kiyama afana ya ne basam boy yinan tilambu mo inda agbabe e behsham be inda agbabe tisham
de zo pakam zom nawo do ku yina te bora biya ke mi do mo tuma ya kaza ko tumna bukatan wa ko kuran to nye dibu ndika di ibima yin zanga to sama an kane ye to apam de bien ti yele hal gba yin wana tin nan sham ka gba jani musulma de pam bien de kam musulma se pune ka fa nyama ama unku popa kule kar ku gba hal gba kar jani do nle nahara na dire pamo yang nama tan maza fa shabiya ne kama de ma bukata ne azan abitu do yi ko bien ka gban to song na bagba ka bidira kan wo za bien bole che ka tan ban nan la de mo kale ku focus re dabo mo wa anta do wi ku bopa to nyinguna nyi yala jina nyi zoma e shirun bi dawi ne zan chon wo ka zan po ne par son zan te misa dan te pa digi titi